Ay na, anya kayo matunoli. Ayan ti kapsat mo. Napan nag-eskwela, mami. Apay ka di. Kitaan niyo man dagiti warayo. Kakaasyak nga agor-ornos dito balay. Anya kayo matan. Ay napang naasi yung mamata di yun na yun ang ti problema. Anya kayo matan. Nabambanog da tawa naggapoy ti trabaho. Kastoy pa ti masangputan dito balay. Sorry, mami. Kasangsangpat kumat nga minitay. Napanaman na ya. Pinanawam ti amang agmaymaysa dito balay. Impabantay ko kini Tata Marlon, mami. Pinakanyon ti amayo. Huwag, mami. Ay, ala, tulungan na ka mangisimpa kadagiti nagado awara. Inton maminsan, amuyo kumamot ti agurnos kadagiti kagawaan dito balay. Tane, amuyo mat ajak masangsango dagitoy. Huwag, mami. Sorry. Noli, apayan naliday ka. Hanyak pampanunutan. Awan, Tata Marlon. Inungtan na kamanan ni mami man niya. Huwag, Tata. Pasinsyan yun, tinayo. Awawatin nyo latan, tanay. Aburido nga min launay. Huwag nga ron, Tata. Noadala ko mamang bantay kini Daddy. Tulungak ni mami amanggad. No, mangtangdan kayo manan iti babaw na yun. Nawala, sa bali man na gastos. So, si kalangan timang bantay ka ni sir. Ta siya kalangan timang tulong ka ni mami amanggad. Nagsayahat kayo, Tata. Nakasingsingpit kayo kada kami. Uray saan kayo magsusweldo, kas driver mi. Ngam di kayo lata pumanaw. Nasingpit nga minti amayo idi kanyak. Idi saan pa yakas di tinagbanagan na. Awi nakasapulak, itit na. Isa, kaya't ko tiyang subad ka ni sir. Babanti, itutulong ko kada kayo. Kababayan paikit din kada kayo, Tata Marlon. Noon niya tirigat mi, may laklak am kayon. Mapasaran niyo matin tirigat am mapaspasaran mi. Manipod na atake ni Daddy. Kat saanin na makatrabaho. Dito yan ading, manwakilo talain nyo. Suki, umay kayon. Sa diwa tilakok na ikan, umay kayon Suki. Umay kayon. Nakadukan sa Alicia. Medyo, hanggang apay umay ka. Tulungan ka, Alicia. Ay nakababain kan. Nagadun ti may tultulong mo kada kami nga giina. Kat jak pala na kay rugi ti panagbayad ko kan ka. Jak pagpabayadan ti serbisyo. Tumulo nga para iti pagbiag yung nga giina. Na baban na ito nga ramida, masubadak di kinasayat ni Sir Randy idi ka na. Ala Suki, may kayon, may kayon. Ay na Marlon, agawid ka kat din. Agawid ka lang ni dyan lugar yun. Tawanan ti may sweldo ka talaga kan ka. Amumat, nagsarding pa yun nga gadal tinaw ng anak ko. Nilaangan Jimson tagis eskwela. Taisulang ti kabaila kapagadalon. Sana ka agawid. Kaya't ko pagserbihan ni Sir Randy. Alicia, agawid ako maintun bigat. Katun nakapanunot kan. Saan kan ngagsubli? Inaklakitaan mo ti pamilya kiti probinsya. Ay napasensya kan dahil tula ti maitid ko. 2 pesos. Saan yun? Ada kwartak dito eh. Sigurado ka? Uy, usaram la talay ta. Para hindi kasapulan yung agina. Ay na, pasensya ka lang arudan O sige, agawid ka arudan. Kat already kan agsubli. Tatalagang awan mo tunti may sweldo kan ka Marlon. Basta agsubli akto. Tsak may btura na basta panawan latan ni sir. Elsie? Elsie, ayan mo ba kayo? Nay, nakadalos mo at diti balay may. Awan sa mo ti asawak. Elsie, bakit? Ayan mo. Awan mo ti sumumpat. Apay nga, sana nakalakteri daw. Pinanawan na latan. Apay nga. Awadan ti asawa Marlon. Anyat kaya ti asawa nanang? Awanan. Nakitarayan iti sabalay a lalaki. Anya? Nakitaray? Wan anak.
Simurot iti sabali a lalaki. Pimmanaw dan. Nabayagan a lalaki na. Ngam, jak lama ka sa uidi ah. Tawan mo't pamanagnak ko. Iso ajak imbagbagakan ka. Ngam idi agangay. Rimwar mo't langan ti kinapudnaw. Nanam. Mami, umadanin ti panagturpos ko. Si kanton ti makamu kini manong mo anak ko. Tulungan naktungo tamang paadal kan ko ana. Tay tuloy na ti panagadal na. Wen, Mami? Pasensya kayo na. Jak kayat apatida kayo kat agrigat. Ngamawan ti maramidak. Kastoy mo't ngaminan tinapagteng ti amayo. Paralisadon. Iso asyakon ati manggad para ti pagbiag tayo. Paralisadon ni daddy yo. Di kagdanag, Mami. Apaman na madaanak iti trabaho. Agina na kayon tumutin. Syakton ti makamu kada kayo kini daddy. Ganti pagadal ni Manong Noli. Basta, ag fourth year college ka, Noli. Wento Tata Marlon. Inton makalpas ni ading ko, kat maadaan iti trabaho. Tulungan naktamang ituloy iti panagadal ko. Sa bagay, naisarding agpaiso ti panagadal mo. Gapo iti napasama kiti amayo. Hanggang sa nabalit, may santo lagaya mo na tawanan niya. Wen tata. Ngala, agan anos kabarok. Agi nanos tayo. Di kayo matanagan, nakasaganak at tumulong ka na kayo. Noon niya ti maitulong ko, tapos pasensyaan nyo lang kuman. Apay adi ka agawid, tata. Kat awan mo ten sweldom dito eh. Kaya't mo ti awan sweldo na nagtrabaho dito balay, tata? Awan problema iti dahi Noli. Kaya't kayo ngamin natulungan. Marlon, rabiin. Isirak ko man turi daw. Ngam, adda ka pa'y mutla dito'y balkon. Sige lang, Alicia. Isaram. Dituyak pa eh. Apay akas ta ti jar mo. Idi pala na minsan anadlaw ko. Nakalidliday ka. Wah. Family problem, Alicia. Ha? Apay? Nakitaray ti sabali alalaki ti live-in partner ko. Anya? Ubingamin ti kalib-live-in ko. 23 na lang. Iso maawatak na payan na aramid na ti kastya. Nagkasar kayo? Saan? Iso live-in, kunak. Nagsaritaan mi ngentun o may atawan ti panagkalay sa mi. Ang kastya matan ti naramid na. Nala, sana bale. Ubing kapay mo? Ado pa'y ti masarakam dita nga adayuan na saysaya at ngam iso. Sana bale, ta saan kayo mo't gaya managkalaysa? Manong, agpa-enroll kanton. Tadamot yung trabaho. Pasensya ka natin ha. Agsubali takto. Wen, di ka madanagan. Di mo pang panunutin dayta. Ti importante, makalpas kay ti panagadal mo. Kaasi ni mami nga agtrab-trabaho. Kanayon ang mabannog ang mapanaglako iti ikan. Tapno adala pagadal ko idi. Ngam ita, siyak mo ti makamu iti amin, Manong. Aginanamot ti inata. Umdas nga rin ti sweldo, mading. Wen, Manong, sobra pa'y Iso ngawan ti pagdanagan. Agtrangkaso aksa talaga. Di ka pa'y lagun ko na, Alicia. Ta siya akong ti makamok ni sir. Aginanakakit di. Nagatang kumatan ti pagatang mga agas. Nagtumarkan. Wan, nalpasan. Sige, ayapat nagtulatan no day paramid mo. Tay nakpay gaw-gawan ng itay linabaak. Napakan kumatan ni sir. Pasensya kan, Marlon. Awanan yaman na. Aginanakakit di. Ta siya akong ti makamok ang daldalos dito eh. Apay adi mo pa'y lapagawidan ti family driver yu iti anak ko.
Awan ba't tanda sweldo kan ko, ana? Di namot kaya tagawid, nanang. Agsakit ka kano, iso nga imayak. Medyo mayatan tiriknak, nanang. Dito yak pa'y lang araw ta si kasuan ka. Busy mo at dagiti anak mo. Tagtrab-trab ahon ni Jimson. Agis iskwela mo't ninuli. At damot kit din ni Marlon at tumultulong kada kami, Ay, nanak ko, amangan mo't no kurso na na kaday dya lalaki. Apay asan ang makapanaw-panaw ngay. Ala, sana tila lablabi din yun, nanang. Kaya't nalaasubadan ti asawak. Nagadungamin idi tinaytultulong ti asawak ken kuana. Idi saan pa'y aparalisado dayta. Iso tinang papaagas iti ina ni Marlon. Kaya't namot kano apag serbyan ita. Aginggat maudi nga anges na. Agyaman na kiti panang tultulong yo kada kami, tata. Sapay ko mata saan kayo maumuma. Saan kayo kumapumampanaw. Napatag kayon kada kami ngagkabsat. Kastamot kin ni mami. Hindi ka matanagan. Jack to panawan ni sir. Pag serbiyak, bayat na si bibiyagak. Urita kayo. Kasla kamang kayo ni ti pamilyak Jimson. Sakit iti paspasensya nyo ta baynainayo nakpay na pakpakan ninyo. Awan problema iti dayta, tata. Trabaho mat amin at trabaho diti balay. Aglaba, agdalos, agluto, ken noanya pa dita. Kaasimat nga minti inayo, nakapsuten. Iso asyak langan tagtrabaho diti unag ti balay. Randy, Randy. Diyos ko, si Mikilmutan ni Randy. Marlon ti asawak. Natayan. Natayan ni Randy. Natayan ti asawak. Diyos ko. Sir Randy. Sir. Pangasyo, Tata Marlon. Saan ka na pumanaw? Awan matlangan ti awidan nyo iti lugar yo. Saan ka na pumanaw? Wen, tata. Dito kayo nyagnaad. Kababain mat. Awanan ti pagserbiak ditoy. Ta natay mat ni sir. Naikarok mat siguro ti utang ko na imbaga nakam kan kuana. Tata, sikat iti magdara kasla amami. Idi na paralyze day di daddy. Napatag ka ni ti pamilya mi, tata. Wan, tata. Nang runa ket agpadan nga danobya mi kini Jimson. Kasanon no mga asawa kamin. Awan ti kadwa ti inami. Iso di kayan pumampanaw pa, tata. Pangasyo. Pasensya ka na, Alicia. Sandak apalubusan na kiti anak mo apumanaw. Iso dituyak pailang agnaed. Awan mo't ngamin timang papapanaw kan ka. Kan alagmat na may tagun daway, Alicia. Kayat ko ti agpudno kan ka. Agpudno? Juan. Nabayagan nga da panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ma. Pangasim ta di nakurkurayan gapoy tinaipudno kan ka. Pangasim. Di ka madanagan. Tasan ngomdas dayta apang guraaken ka. Agyamanak. Nabayangan limlimod ko na ito ariknakan ka. Jakla kayat tiyag puno. Ta si bibiyag pa'y day di Sir Randy. Kat kas panang respeto. Inlimod ko tiriknakan ka. Anya. Kat day tatimay sa arason. No apaya sana ka makapanaw-panaw idi. Nga oray awanan ti sweldo ka na kayo. Apay nga rod akayat munti pumanaw. Anya ti kahit asawan na ita panagsaludsod mo. Adda kadimat panagayat mo kanya, Alicia. Adda kadimat. Naragsak ka pa nagkalay sayo, mami. Daddy Marlon. Congratulations, mami. Daddy. Agyaman kami, Agyaman Tony na kanak Jimson. ko.
Ay na, kababain-pain ka na kayong gagkapsat. Na kayon ti, nakakaamoy ti pa nagkasarmi ka ni Mami yaw. Siyempre ha, kaya't may ngaminin na malpas ti kasar. Isong enter daras min. Mami, aywanam ni Daddy Marlon ha. Kastamot ni Daddy Marlon. Aywanan na kamat, aging kat bumakit kayo. Ano, ikarik anak ko. Tsak baybayan ni Mami yo. Ay ayat ang kulay ni Mami yo. Kalpasan tila dingit na nariknak, idi matay ti asawak Mr. Lonely, nasukatan iti ragsak, gapo iti idadateng ni Marlon iti biyag ko. Naragsakak iti sidong ti asawak ita, ta nakasingsingpet launay kanyag, ken karag iti anak ko, kastamet iti inak. Kastaan ket agyaman at unay kada kayo. Ito'y nagsurat, Alicia. Mama, iso ni Marites. Marites, ni Mama. Naimbag nga orasyon, ma'am? Sige, sumrag kayo. Mama, iso ti kalayan kong istoryaan kada kayo. Sige. Agdiritso kayo ijay kusina. Tada naluto ang merienda ijay. Nasakit ti ulo. Elmar, kasla makakaungat ni mamam. Style na lang ijay, Marites. Di may kaskaso. Ano, umi ka. Intag merienda. Madamdama lang. Sumangpat-matem ni Papa nga gapoy ti trabaho na. Yam amukan tumatkan ko na. Sino ka din, Novelin? Nobiak, Papa. Anya? Nobiam? Apay balasan ko. Anya, kinayat mo iti anak ko. Kat agpada kayo, apay. Aging inayat ka ni Papa. Kalukuan na ita. Agpanunod kayo man. Sana may parbeng aramilin nyo. Balasan ko? Di na ka may kaniti anak ni Novelin nga anak mi. Isa no siyak ti siga, agsapulaki ti lalaki. Di mo sayangan ti kinataom. Kasano makapaado kayo? No, agpa na kayo mata babae. Papa nga please, di kayo kumanan agsermon. Nakababayin iting lubok. Kalukuan na ita, Novelin. Ibagbagak ti pagsayaatan nyo. Agpanunod kayo kari. Kanay sika Marites, nagubing ka pa lang. Manutawan mo na yan. 18, sir? Makita? Agad-adal ka? When, sir? Di mo dadaelan ti biyag mo. Mangsapol kay ti lalaki apaki inayatam. Saan at ti anak ko, na di na ka may paayan ti anak. Papa! Papa! Apay akas jiting bagbagayo kin ni Marites. Amangan man niya pa'y ti panunutan da jay. May parbeng timbagak, Novelin. Saan la pagsayaatan timbagak? Orsi ka pagsayatan mo. Pagsayatan tayo amin. Apay, kaya't mo ngagladingit kanto iti ordina. Papa, agin inayat kami iti nobyak. Lalaki ti riknag, ti puso. Saan nga iti amin nagundaway kat mapatigam ti kayat day jaya papay. No kwarta, mabalin, maitod mo. Ngem kasanon no anak, ti sapulen na. May paay mo harod? Nagsaritaan men ti may papan iti day tabanag, Papa. Ado ti pagbaliwan ti anyaman a desisyon, anak. Di mo laam mo, Kasanon no makasapol iti lalaki ang mangayat ken kuana. Panawan na ka. Asinon to ti agladingit. Sika, sana ya. Iso agpanunot ka man, anak ko. Agpanunot ka na imbag. Marites, sorry ha.
Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan. Gapoy iti bagbagat yamakan ka. Okay lang, Elmer. Awan day chay kanya. It's okay. Hindi amanak, Marites. Amam, nagdanda nagakidikal man. Kunak na nagpasugnod kan. Paspasensyam lang ang dagiti dadakkel ko, ha? Madlaw asaan da kaya ti relasyon ta. Awan ti uray asino ang makalapad iti ayan-ayat ta, Marites. Ilaban ko ti relasyon ta. Nga uray dagiti dadakkel mo ti agbalin alapad iti ayan-ayat ta. Wen! Agyaman ha? Talaga ang mariknak ti kinapatag ko kan ka, Elmer. Ay ayatin ka unay-unay, Marites. Diyak kayat ang mapukaw kay tibiyag ko. Ay, ungayam. Ang mga numalipatak na itod ti allowance mo. Oh, atoy. 2,000 day ta. Nagsweldo ak ngamin, idi kalman. Agyaman ha? Nuawan ka, nalabi. Adak ita iti probinsya nga agmulmula iti kamote. Si kanti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel ko. Celso, madanagan ak para iti anak ta. Sabalin ti ar-aramiden na. Huwag nga ron. Binagbaga akon bakit. Ng madlaw ang natangkan ti ulo na. Ipapilit na ti kayat na. Ang mga nukukwartaan dala di anak ta, Celso. Problema na daytan. Kanayon ko matabagbagaan. Yan total kwarta namat. Narigat na atop nga rin ti anak ta, bakit? Tadan pagkarkarit na at trabaho na. Adan pagsweldoan na. Ngayon mo rin o kasta. Saan talata liwliwayan na pagbagaan ni Novelin. Taado pa iti gundaway na ngagbalbaliw. James, umay ka. Mapantay di kantin. Wala, sir. Sir manan, di na kuman o awagan iti sir. Tagpada talang empleyado dito eh. Narwama ko na mga awag kan kay ti sir. Sa bayan na ka di. Sika talaga. O sige, mapantang arudan. Awan kadwak nga gisnak. Ano, umay ka. Okay. Oh, atoy. Ang kabayadan ng tikinanta. Siya akong timang bayad, sir. Si Kaman ang tinagbayad iti namin, Sam. Alakit din. Manumat laday ta. Sige. Kababayin, sir. Libre mo itong tikan ka gapo ka na kayo. Kanayon dak na ilibre. Ay na, James. Kwarta laday ta. Malakit din. Masapulan ti kwarta. Nagbasita ba? Nagsingpet kayo, sir. Saan nasidagtrit na ka na kayo? Nakaananos kayo. Saan kayo nga imot? Saan kayo akas kadagiti na mga empleyado o katrabahuan tayo? Ma'am James, dakas naging imot. Nadalakit tikan ka, i-share mo. Iparanod mo iti kadwan. Kwarta lang dayta ko nakmanan. Masapulan ti kwarta. Maklat-lakit din ni Marites. Di na mo dumagasak iti abangan na kwarta. Nakaturog na ta. Marites! Marites! Lugat ang man dito eh! Nakaturog siguro. Bigsak pa itagtuktok. Marites! Ano day? Marites! Anyat mapaspasamak kan ka dito! Marites! Nakaturog ka? Sumrag ka, Elmer. Nabayag ka ka di nga tuk-tuk-tuk? Una, itay pa'y. Ano din nangag ko nabtuog itay dito unag? Dayjay? Wag ko. Natinag tay karton na pag-ikikak iti librok. Sorry nakaturog ak. Okay na. Oh, nang isang putak iti merienda ta.
Abi ati mo yung bagbaga nga may kaita dito dagus ko. Kaya't ka nga rin akalatan. Marites, yak kaya't akasta di susuot mo no awana ka. Ha? Ika ag-shorts iti kasta kakiting kan kakipat. Kan nagbado ka man iti nalawlaw at t-shirt. Sana kasta? Nagipat lang arudan day tasandom. Naging pispay. Sorry ha. Dagaangan ak namin. Kan may sa, siyak mutla dito boarding house ko. Kasanon ngay, no makita da ka dagiti lalaki di talwar. Dagiti lalaki nga agab-abang mutla dito'y abalay. Sa anak matarong mo, no kasto tilangak? Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Ay, una yan ti anak ko. Nagrugit to'y silid na. Agka kayo warati kawas papapil. Kanuan niya pa'y dita. Kas lalaki latan. Ni. Bankbook matay to ya. Kita agman numano ti ornong ti anak ko. Naiwaramot latan dito ya. Naragrag na lakit di da ito ya. Ni. Awan mo ti dakkel nga ornong na. Manula da iti nabati iti bankbook na. 1,500 lang. Kat, withdrawal mat amin. Saan samatan nga agdip-deposito? Apay ngay? Kat nagdakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Pangipipanan na iti kwarta na. Mas daawak, Celso. Saan ba't kadiapan nakibiyang nga? Ay nga, apay ngay akas tiyaya. Inwid-withdraw na matan tinagdakkal nga ornong na iti. Active pa nga tayo dyan bankbook na. Ang mga nagbaliw matan iti bangko. Active pa day dyan, Celso. Masigurado. Dua kami idi anapan nagdeposito. Anya? Adatap ko. Mapmapan iti babae dagiti kwartana. Ha? Awan mo't pakakitaan na pangikan na iti kwartana? Awan mo't gatgatangan na? Wan nga rod. Apay nga ya. Kat no nagdakkel ti sweldo na. Kasaritak tuman ni Novelin. Sige. Namagam no pangipanan na iti sweldo na. Sana dakas ti makibiyang. Basta pagsayatan ti masiknan. No kasta katrabahuan na ka ti anak ko? Wala na. Kabarbaro ak pa lang amin iti trabaho. James, papanan nyo ka no iti anak ko? Anda tindaran mi akasar na. Kasar ti katrabahuan mi. Kasta ka di? Intex na adagasek. Isang imayak ti palayo. Sige, sa bagay. Mabiit lang agrub-rubwat ti anak ko. James, kumusta matipan na kilangan ti anak ko kada kayo akatrabahuan na? Okay ka di matlang? Ay, uwan, anana. Nagsingpag. Asidag diriknak ka ni Sir Elmer. Ta nakaan-anos kada kami akabarbaro iti trabaho may. Saan nga imot? Kasta ka di? Mapapan ka di iti opisina yu ti girlfriend na? Am-am-mom ti girlfriend na? Awan mo't na. Awan mo't ti makit-kita. Saan akong nga gawin? Maturugak dito dagos ni Marites. Narabyanak iti kasaraan na panan mi. Sa pagtulangan ti agawid inton bigat. Ha? Abi nga daga. Ala, abi adi mo yung baga nga umay ka, Elmer. Pasensya ka no nadisturbo ka. Ano, pastor ka na, tadito niya kung amaturog. Ha? Sino tinakaiday ti ka, Ma'am Marites? Kwa? Ni manong ko. Iso ti inaon na akabsat mi. Siya ti may kadwa. Manong Kevin. Agring ka. Adda sa nga ilita.
Ha? Manong, iso ti bagbagakan ka boyfriend ko. Ni Elmer. Hello, Brad. Aywanam ti kabsat ko, ha? Patpatgak mo na ti kabsat ko. Di mo ko mabaybayan. Brad, di ka madanagan. Wan gayam. Imbag man ta nakapasyar ka dito dagos ni Marites. Wen, imbaw nak dagiti dadakkel mi nga umay mang sarong karkan ko na. Ket ne. Damat gaya man nobyo na. Ket kasken ka. Yak baybayan ni Marites, Brad. Si kagayam ti bagbaga na amang papadal kan ko na. Nagyaman na ka? Wan, Brad, awan na nyaman na. Ay ayatak ngamin to'y kapsat mo. Congratulations, honey. Elmer. Sige, isangit mo. Taamok at tears of joy dahil ang panagsangit mo. Congratulations! Naglaok ari pa ba ito Elmer? Anyat kahit masawan. Elmer, pagkawanan nak. 3 na bulan, tisikog ko. Anya, Marites, pangasim, di nak manrabakan iti kasta. Sana ka mangrabrabak. Agpay sa tibagbagak. Pagkawanan nak. Masikog ko. Asinot ki amati sikog na. Kan apay at rinaydor na. Ni Kevin, sana putpud no akabsat ko. Nabiyok ni Kevin. Manang gundawal ko. Di mo tang ranti asawa, buisit ka! Ayop ka! Si Kapay tagaganas namang dangnan kanyak. Kat sika tinangagaw itiragsak ko. Anya siyak! Imun unak itibiyag ni Marites ngim sika. High school kami pailaeng. Agnobyo kami. Anya. Pwede na tiimbagan ni Kevin, Elmer. Lino ko nak Marites. Awanan kay tibayin. Inamati nak magayat kalaunay kanyak. Asyak lang terday ti puson. Nung inulbutan naklagayang ng gundaway. Intan Marites, agawid tan. Magitan! Saan agas karina ti panangalam kim ni Marites kanyak? Agpili ka, Marites. Asino kada kami ti dayta lalaki ti pilyam? Asino? Ni Kevin, Elmer. Taiso ti ama ti sikog ko. Ni Kevin ti ayat. Ayot mo na! Inagagag! Awanan kayo ni Bain! Linoko na tinobya Mr. Lonely. Nagtaltaloy ka kan kwa na. Intad ko amin na kayat na. Amin nga da kanyak kwarta panagayat ngam tiyak ninamnama akastoy di subad na iti pamatag ko kan kwa na. Bayad ti panaglabas ti panawen inot met mapukpukaw ti saem ngayon palakam ti babae nga inayat ko. Kastaan katagyaman ak. Do'y pagayam yo, Elmer. Na, ni Marino tinakatugaw di taparaangan. Anya nga taman ti pampanunutin na. Asit ga man. Kanayon amalidliday ni Marinaw. Napaay nga tamanan kan ayat. Marinaw, anak, rabiin. Da ka pala dito'y paraangan nga agpampanunaw. Ape adi ka umunag. Tatang. Anya ti pampanunutom di taoy. Winaw,
napaay ka manan kan ayat. Unyarot tatang, pinainak ni Elvi, ti balasang armat. Ni Elbe nga anak da kanor kan purita? Nuwantang. Ay na anak, kasano nga main nga gusto kan kadayjay, kat may sakalang nga manalon. Adda mabalinda iti biyag, ket natural at ipakiayan-ayatan na ket tay padada nga adda mabalinda. Tatang. Day tantumit nga men. Kanayon kay di abagbagaan at di kagbalbalog. Ket saya atem ti agadal. Ngam di nakmet tinungpal. Anya ngay ita. Manalon lang tinagbanagam. Kayat ko ngay tuloy ti agadal, tatang. Ngam mabainak matan. Lakaya ko. 26 kon. Ituloy mo Awan tilin na kayan iti adal. Saanin, tatang? Mabainak ka talaga amang ituloy ti panagadal ko. Sa nabalin, agtalo naklatan Kan agurno nga klangan. Ala, adakan ka dayta anak. No, ti panang pahay kanyak da iti babae, ket gapo iti kinamanalon ko, awan mabalin ko, tata. Wen anyang harod nga ino di da kakayat, gapo tamay sakalang aman nalon. Ngam ti makunak, addan tulat ta babae amangayat ken ka itinapudno Marino. Elena, si Kamay. Wan Marino. Oh, awatan da ito ipadigokan ka. Tinola, naimas da ito Agyaman na ka. Umay ka. Umulag ka, Elena. Agyaman na. Agtugaw ka. Agyaman na. Idisok da ito ipadigokan ka diti lamisana. Agyaman na kitim padigom, Apagiso. Saan akong nga agloto iti sidaan mi kanitatang. Day talatan ti sidaan mi. Wan adumat day tayong padigok. Umanay kada kayo kinitatang mo. Elena, saan ka di nga agayan ayat kayon ka ni Arthur? Wan, apay ka di? Amangan ngamin no nakita na ka nga imay dito balay mi. Kat anya pa iti kunaan na kanya. Anya ko mga iti kunaan na. Kan bay amlat ta dita. Talagamat ngamin asika ti type ko. Pudno man, saan ko at type ni Arthur? Natikat sika at talaga ti type ko, Marino. So si anak, gap-gapon ni Arthur dito'y balay Nasabat ko di tadalan. Kanayon mat ti panang pasyar na kan ka. Wananang, agar-aram ngamin. Ket, inaklon mo. Saan? Hapay, agayat ka kadimot kan kwa na. Awan pa nagayat ko kan kwa na, nanang. Ay nasaya at mat anak ko. Ay nano siyak ti masurot, jak kayat ni Arthur apara kan ka. Awan tinasaya at apagbanagam kan kwa na. Nataer ngagpay so, ang awan mat ti panggedan na. Nanang. Iso apang nga asim anak ko Di ka kumaaglawan kan kwa na. Kakaasi ka laang inton agasawa kayton. Sakat nakalaslas tugpay. Kunam no asino abak nang, idinto tasan mo't nga ron abak nang. Agim babak nang laang. Umay ka man, Elena. Nailiw ka na, Elena. Umay ka na, Arthur. Di nakarako pa nakastan. Gundawak lang, tikawan ka doam dito balayon. Juan, awan ni nanang, napan ija ili. Kat sumangpat to day ja inton malam. Lukas ta. Umay ka tarakupan ka. Sana, di nakarakupan. Mapan ka man na rin ijay talon, anak. Uwan tatang, sarong karak man nagitipagay. Alang araw, anak ko. Sige, sumaruno aktulaan ngayon. Isurot ko tibalon mo. Ijay tanto talon amangan intonal daw. Sige nga tatang, umuna ako ni Jitalon. Sige, umunakan, ta sumaruno aktaw. Ay, kasi may ti anak ko.
Kangayon na mapaay kanayat. Duket adarman na mapaay. Nagagatmet abaraw. Adamet basit lang ana. Day talaeng tasaan anak katurpos iti panagadal na. Ni Susi ti masabat ko anak kasusun iti labba. Oh, Marino, papanam. Digitalon mi. Anya ti linaon ta sinusuon mo alabba. Natang. Adu amanong kas iti karabasa kan daddo mapay. Sinapak tinapan nagpuros iti bunga tinateng amulami. Ala, muntuyan ta siyang kung timang susuon. Ha? Kasi ka mo ta mabambanog. Ay saan yan, Marino? Kababain matkan ka. Awan tinas ka na pagpainam. Mutoy kit din ta siyang kung timang awit. Aging ga di balayo. Angam, mataktak ka iti ipapan mo iji talon nyo. Sana parikot day ta, Susi. Ay, awan mon Marino. Damag ko kat pinaay na ka ni Elving armam. Unay daytan. Napaay ka manin kanaya. Awan nga ron, Tartor. Talagan sa nga awan namnama ka maddan iti girlfriend. No sakti si kanya. Armam langan ni Elena. Naimbag na jay, ta game na game. Kanya? Armam langan ni Elena. Agbagay kayo launay. Kasta ti ibagbagam. Idin to ta kaayan-ayat mo ni Elena. Kinapod no na. Saan ko nga ayatan ni Elena? Pagay-ayamak na day jay. Total, playgirl met. Iso ano kayat mo? Kukuha mo Marino. Ipadawat kun kan ka. Total, pagay-ayamak lang met. Anya? Dayta, ay nalpasa ko na naglaba. Paspasa ka na imbag dagiti ginawgawak. Tapno saan anadagsan inton awita. Ay, makabannog. Kayat kunti umay aglaba diti karayan ta mabibiit. Susi? Ha? Kunakon kat as kaday ta tantanawaga kita eh. Ha? Apaya diti karayan ti paglablabaam. Idin to tagdamat bumbaan nyo. Kayat ko dito'y atas sa anak ang mabandog nga agbumba iti danom. Ken may sa? Nadalus mo ti danom ti karayan? Sa bagay. O niya, nalpas ka na naglaba? When? Urayan ako na. Ta siya akong ti mga wit iti linabaam. Itulod ka aging gaji balayo. Anya? Agdi gusak pa'y. Umay ka. Ta aglangoy ta pa'y. Ay na, jak amo ti aglangoy Marino. Ang mga namalmasak. Naunag di ta paglalangoy yan. Saan ka amalmas? Ta di ta ka lang igid. Alakit ti. Umay ka, tagdi gusta. Tijayon ni Marino, aglanglangoy. Nasingpat. Agayatakan ko na. Ngam talagan sa ngawan panagayat na kanya. Kasano? Ni LVT ay ayaten na. Awan ti makunakan ko na ta nasingpat kan nagagat. Makunak anagasat ti babae apagdatunan na. Susi! Umay ka, tay suro kang aglangoy. Anya? Saan Ang mga namalmasak. Saan? Dito'y talang inggit. Ha? Umay ka kit kita'y suro ka. Marino, agyaman nagtadda ka. Saan ang mabannog ang mga awit kadagiti linabaak? Inton maminsan na mapan kaglabay di karayan. Umay nakayaban. Nasaysayat mo't lang no takadwam. No addaak ang mga awit kadagiti linabaam. Ha? Saan ka ngagmay-may sa amapan di karayan? Anya ti amom. No dadakas ti panunot na makasalawken ka. Kat dakas ti aramidin daken ka. Anya? Nay! Na kayo mati masabat ko. Nagapan nyo? Dita karayan, Arthur. Sika, sa dino ti papanaw. Inakagdigos dita karayan. Kalkalpas milangan nagdigos dita karayan. Insapsapam kumaa, tapno nakapagigidgan tayo. Ha? Dakda kayo anapan nagdigos ijay karayan kini Susi? Wen. O sige, mapantan Marino. O sige Arthur ha, mapan kamin. Ah.
Anya ti kahit asawan ti panagkuyog dagiti dua. Sana mabalin. Kukwak lang ni Susi. Sana mabalin nga agawon kanyak ni Marino. Saan ani Marino lang ti mangatiw kanyak? Masapol ang makasaritak ni Marino. Apay anak, ar-armam ni Susi. Armag kumangarod tatan. Nagpaidumang amin ti marikrik na kenkuana ita. Unangam damag ko nga ar-arman mat ni Arthur. Uwan tatan. Ngam awan ti rumba nga pagbut nga. Gaputa saan damat nga agasawa. Kan may saan pa'y mata sinumbatan ni Susi? Ngam ang mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kini Arthur. Awan ti karbangan ni Arthur amang pawil kanyak nga agaram ka ni Susi tatan. Ta saan damat nga agayan ayat? Ala, addakan ka day ta anak. Ngam aganad ka talo ko day jeng Arthur. Nalastog day jay. Ang mga noan niya ti aramiden na kan ka. Sige, Marino. Agsat ta, Inawis ka, tapno agsat ta. Lading ito, Arthur. Sana ka umin iti arak. Imayak, gaputa ako namat anapatag ti ibagam. No kasta, di mo kayat ti agsat? Jak kayat ti arak, Arthur. Isa lading itek. Di ka mapatgan nga uminom iti arak. Sige, saan ka pilitan? Ibagak nga rodan ti kayat ko nga ibagakin ka, Marino. Kahit sabay lang ko ta makaawat ka. Dungi ka, Arthur. Marino, mabalin ka di. Saan mo napakibiyangan ni Susi? Ha? Kukwak lang ni Susi. Iso pangasim taliklikam ko Liklikam, no di mo kayat aguraan ka. Naimbagarabim, Susi. Sige, umunag kang Arthur. Nagyaman ha? Agtugaw ka. Nasaya at mataimay ka. Inururay ko dahi ti agundaway. Ha? No kasta, sumbatan na kon, Susi? Arthur, sapay la kumata maaklon mo ti pangedeng ko. Saan ka nga ay ayaten? Ha? Awan pa nagayat ko kan ka, Arthur. Ladingita, tapaayak ti ayat mo. Nasakit tinagam ko, Elena. Pinainakit din ni Susi. Si kantunot namin. Agdaak lang arudan dito Agaram ka pala ang iti sa bali. Nasakit talaga tinagam ko. Tapno mapunas ti sakit tinagam mo. Agkan ka. Arthur, ay ayatan ka. Siyak ti ayatam. Saan ani Susi? Elena. Ay ayatan ka, Arthur. Saan ang mabalinti kastoy nga aramidam si ka, Arthur? Nana? Naskan nga'y banag mo ni Elena? Ha? Kanayon ang matiliwan kayo adwakan ni Elena. Kanayon ka pa'y maturog dito balay. Kat iti silid, ti anak ko ti pagtorturogam. Ay sana mabalinti kastoy nga aramidam? Naskan nga'y banag mo ti anak ko. Tano saan? Pabugbog kalangan kadagiti kakasinsin ko a soldado. Ha? Agrom ka na. Namin ano natiliwan kayo kan ni Elena nga agkakaigda iti silid na. Iso arumbang nga ibanag mo. Tano saan? Talaga pabugbog ka kadagiti kakasinsin ko a soldado. Susi, ay ayatin ka. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Ay ayatan ka, Mat Marino. Sikat ikayat ko. Ay ayatan ka. Agyaman ak, Susi. Agkalay sa tangarot adagos. Owen, Marino. Paikalay sa akan ka. Nupay kanayonak amapaay iti kalabas. Naragsakak itan. Ta simang bay ti babae at talaga apara kanyak. Nagkalay sa kami nga rod kani Susi. Kat naragsak kami iti tunggal maysa. Mababain mo't ita kanyak ni Arthur. Tani Elena tinakagasat na.
Iti babayi ako na apinagay ayaman na. Alakastaan katagyaman akunay itin kay parang drama iti pakasalita.